Pues sen farfesino no Mm-hmm. hafay mas nengkanno. Mm-hmm. Dahu mangga, Oh, okay. dahu chicharos, Håfa chicharos? peas, Oh. dahu Kailan like or snack peas? ay kailan like a side of peas with like butter and like black pepper and salt and stuff like gof jao. Oh, okay. Uh, apa mas? Gof jahu pasta. Mm-hmm. Mm-hmm. Có Gof lộc. sushi. Mm-hmm. See. Gof jahu udon. Gof jahu kare kare. Oh, hanggang dinansihaw. Ay, malapit ju totally klasen nengkanno Tagalog, nengkanno Filipino. Yeah. Ah, Edzuki I mas dahil na klasen nengkanno. That's my favorite cuisine. gof jahu crispy pata. Gof jahu gof jahu dumplings. Gof Mm-hmm. gof jahu pho. Bula de jahu. Gof jahu tamales, like tamales mexicano. Oh, mm-hmm. Gof jahu street tacos, tacos carne asada. Mm. Gof jahu apa mas? Gof jahu pozole. Uh, Kadun mexicano sti. Okay, Pozole. okay. Oh, mm-hmm, mm-hmm. I remember. Bula ade Yeah, jahu. yeah. Uh, apa mas? Yeah, bula. Foodie jo. Mm, Ga oh, okay. Gatsumoto. Gatsumoto. I like to eat. Gatsumotsuzu. Okay, okay. Hanggang I manyananya siya sa guau, um, Maulik, Gulf Maulik, Mamatinas siya. Golf Um, Malik, Golf Malik siya Mamatinas. Gulf Maulik siya Mamatinas. Okay. Mamatinas. And then sinya Mamatinas. Oh, imas Zahu is oh like salmon belly sinigang. Mm. Wow. Man- Yeah. Tata Cretao, pues ti han ti humånao Asian stores guini. So Tijuan Nanagui. ti humånao Asian stores guini. So Tendan Asia. tendon Asia guini again. Um, so I haven't made anything like Mm. Filipino though. Tadza Finatinasu Nat Tagalog. Taza tinasu na Tagalog. Okay. Oh, na Tagalog. Okay. Okay. Oh, then look. Hafa Mhm. or is it? Um, Zahui na Ethiopian loquit. Oh, wow, tad na yung chagi. Okay, okay. Mm. Hafa na klase nengkuno mas jamo. Jan tinistori parang adzik unwa. Sino na adzik or sino song na todo i jamo. Okay. Hafa na 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 cuisine. Mm, mm. Yeah. Totally does na Tagalog. Or okay, okay, now that I'm thinking. Nat Thai, then nat Tagalog, then nat Ethiopian. Um, Zahui, i Thai dish, like oh I, lob. yeah, Jahu i Finatinas Thai lob. Zahui Finatinas Thai lob. Mm-mm. Finatinas, oh like the Yeah, that is made. dish. Yeah, the creation. Dish. Okay. Again. Lob, then ginin, or
giantalui na Ethiopian, um, guaha donkulu na pan, kalan, um, um, Kala na titilas, no? hunggan, lo manyanya, softer. Yeah. Then spongier, esponja. Okay, spongy. Uh, Fok. Fuk. Oh, fuk. Za, um, pinatloko na, gua fermentation gi recipe. Oh, Mm. yeah. Lo zahui na Ethiopia sa, bula golay gi finatinas niya. Oh, malik. Yeah. Kasi like mo jamu na Thai, na Ethiopian, na Tagalog. Mm-hmm. Come on. Yeah. Tigov zahu na CHamoru på'go na haani på'go na tiempo sa bulakatni ki na CHamoru. Teach mo tutu how cut ni. Yeah. Teach mo to how zukatni hunggan. Yeah, lo gi inaflitan guihan imas zahu i Håfa too. Hilet atilong naguihan. Atilong naguihan? Hunggan. Then Tataga? tataga hunggan. Or yeah, tataga lo tea inaflitan or it's not fried. Or ko Smoked. hangon? Hangon. Yeah. Zahu Yeah. hangon. Malik. Iji hangon, iji matunu ha, no? Matunu? Oh, hunggan. Yeah. Like the Tima, yeah. Tima aflito. right. Yeah. Hunggan. Malak no si sinagwan niya, no? Hafa? Tima tsunga. They don't get it. Oh. Ihangon. Mm-hmm. Tima tsunga. Tunga. Yeah. It's to gut. Okay. Yeah, tima tutsunga ihangon. Matunu ha. Taiguia. Hafa madilitrea tungu? Matungu? Tumu. Or no, dispensa. Tunu. Sorry, I Tungu. was saying tunu is Okay. to tunu. Matutunu. Okay. Matu. Tumu means to die something. Tunu means to grill it. Okay. Tunu. Yeah. Tunu. Okay. Yeah. Ngen magay aduna guihan. Da tima tsunga sa gof gas. Mm. Kalan puro sokgan kinanonon niya. Oh. No, yeah. Go Jawa hangon lokwe. Okay. You were Or saying pura they're clean? They're yeah, clean. gas. What? Yeah. Gof gas aduna guihan. Okay. Itat dani ihangon. Yeah. Yeah. Saigwan ha kinanonon niya. It just eats like what is it called? Seaweed. Saigwan. Oh. Okay. Sinanoknya. Taiguan is the name of the seaweed? Yeah, Taiguan, but there's different kinds. There's Taiguan, gua ado, gua bula, Okay. seaweed. Yeah. Okay. Mga okay, otro na Finaisen, Månu na gi how or Månu na humånao how gimapos na bakasyon. Gimapos na bakasyon hu. Malak Månu ito. Kalanti bakasyon sa Malak, Arizona jo.
Mm. um, sa matay I Parastroku, my stepfather. Oh, Gi okay. Module na mes. Lo, kala na bakasyon sa Tima Tsotsuzu. Mm-hmm. Lo, I module, no? Um, pues yeah, it's imapos na hinanaw my most recent trip. Okay, okay. So, yeah, estaba du Arizona, pues, yeah, adzuat, unat sadik, Mm. kanan estaba du kalan 2 semana, Okay. yeah, pues, yeah, adzuat. Then ngayon Fan, na un hanaw? Ngayon na gi, manaw? gi, How? gi module, Okay. gi mapos na sakin. Oh, Yeah. okay. So sumasakagwi sinanamu namaisa? Like she's Uh, living. Pagod sumisiya dyan ni Subrinuho. Oh, okay, okay. Lo Subrinuho kalan 8 años gue, 9. Siya ha, sinanaw dyan I Subrinuho. Okay. Za hagu, no, mau na istabahaw gi mapos na hinanaw mo. Gi halatsa ha? Um, humånao gi Yan, to Mexico City. Yeah. bonito. Hunggan bonito lo. Husangani how na um mumalongo to ten. Oh, Iasagwao. oh, todo do samzu. Hunggan. Gi Ay, mina tres na haani. Then ay, ginenedzu. Yeah. Umaasun um umaasan am dua. umaasun ha hunggan. Oh, Ay, gi finakpo na haani sinya in sinya humana ham ddd or um what is the word like pasehu yeah. Sinamzu pumaseo sinya ham or pasehu sinamzu muliku. muliku Yeah, you could go around muliku. Or you some say lumiku. lumiku pat muliku Nga. lumiku yeah sinya ham lumiku ddd gi finakpo na haani just do lo antes um the I always forget the word our sickness the minalago mommy minalongo mommy Been along and mommy. minalongo mommy yeah in go sa todu yeah todu bidadan mommy Dan mamami. oh Yeah. todu bidan mamami Todo bidan mamami. todu bidan mamami todu bidan mamami again okay okay Yeah. Um, no, Månu na malago parun fatoigui. Hafa kumekulek niya fatoigui To go to, like fatu, fatoigui, like to come to or to arrive at. Månu na malago parun fatoigui. Where would you like to visit? Mm. Um, it's a cat gi or nui ciudå gi Finan Croatia. Oh, Inaanya Dubrovnik. På'go hu e edzak. På'go På'go. edzak. That means I just learned about. På'go edzak. Mm-hmm. If I were to use På'go something else,
that verb is gonna be like the Usually, continuous, like yeah, reduplicate. Okay. på'go it exact. it doesn't always have to be, but you hear it a lot like that. På'go soso desu. I just found this. Or Okay. på'go li'ano. I just saw that. Sa it communicates that there's like ongoingness, like it just happened just now. Okay. Okay. Yeah. Ah. Okay. på'go exact. Nui lugat. Anya. Dubrovnik. Giza. Finan Croatia. Then Benito and Nausa. Guaha Liga. Gin. Toru banda. Oh, Gin. but Yeah. Luga, there's walls. Oh, Hungan. Gualuga. Hungan. Yeah, Or it's walled city. oh wow. Yeah. Then Antigui, Ciudad. Um, ma film Mate, e Game of Thrones. To mate. ma tape. Okay. Ma tape e Game of Thrones and Edna Lugat. Oh, mate y Game of Thrones. Guihi na lugar. Guihina Lugat. What did Yeah. I say? Oh, Edzuna Lugat. Okay. Guihina Lugat. Lo, yeah, toru or gua meka na lugar ni tiu tiu exact trivia like I haven't learned about yet. So like por ejemplo, um gi sabalu Mm. pagua exacta tatlu nui um Saint Tom Saint Thomas and Saint John Islands get Virgin Islands. Mm. So I didn't know about those islands before this Mm. weekend. So yeah, I'm not really yeah. Uh Ti golf importante bakasyon Paraguay. Mm. Okay. Yeah. So, malago ka bumisita uh edzo na ciudad gid Croatia. Dan sinabenti di dos ikikina isla no gi Virgin Islands. Hunggan. Yeah. Za hagu. Esta hutagi Filipinas, dan Mexico, Mm. dan Govzao, Edusya. Hutagi lokwi Japan, Hapon. Uh, lokwi Hapon. Benti, malago pa betagi talo. Um, Korea. Tanay hutagi Korea. Malago pa betagi Thailand, Mm. dan Brazil. Half mina'dos, half a tatlo? Brazil. Oh, okay. Guano hutagi lokwi España. Malago pa betagi talo. Pues ya, Jangan Thai hinakuk isalapehu. Ya, malagju pape. Sagi todo edu sia talu. Mm. Hapon, Filipinas, Mexico, España. Dan malagju pape sagi Thailand dan Brazil. Oh, dan malagju loki pape sagi Louisiana. Sa Håfa? Sa Bula Kotura. Wihi. Hunggan. Yeah. Uh, Dani tauto kalan Mambunito. I nengkanno fanan monge tanay ho sagi. Mm, Izi mm, do fanan monge jangan natanay. mm. You know. Malagju pape Kuntungo, mm. Kuntungo si Kiana Brown. Igat song niya si Vanessa Dueñas Finan. Kiana Brown. Yeah. Yeah, tutungog eh. Ti sumasaga taigui gita Guam på'go. Sumasaga gui gita Mobile, Alabama. Gi
Fionnyagi kita New Orleans. Give you New Orleans. Gifion New Orleans. New Orleans. Hanggang. Sa hu bumisita ju gui? Bu, Ubisita gui. Bubisita gui? Um, yeah, dos saken malufan. Then huli i golf tourist place ha like the most touristy place lo yeah, Guan, I heard there's a lot of beautiful, yeah, places and culture. Yeah, again. Uhungog na megay na bonito na lugar. Yeah. Medyo malago pa ba chagi. Tak man bibisita sa Ipan. Hmm. Flame Tree Festival. Oh, Yeah, gi abrit. okay. Oh, that would be fun. Wow, dan palo na atenguhu. Ben fan malak sa Ipan. Ja ben fan yoga kalan un weekend na. Mm-hmm, mm-hmm. Di betnis hasta Lunes. Okay, okay. Oh, Zahu sa Ipan. Zahu ita sa Ipan. Um, yeah. Uh, I Gatsonghu or Umasagway Gatsonghu Gita sa Ipan gi 20 22 Mhm. Fanan dan mafanyal ko to gui hilo ti humonao gui I haven't gone there until like between like my birth and um the wedding Mm. a few years ago. Then wow, bonito na lugar, God po na lugar. Um, Kita tamo no ilag mo tato sa Ipan. Kita tamo. hanggan. Yeah. Or may manyay na niya Oh. tata sa ipan. Mafinyago, yeah, si tatao gitagwahan. Oh, ayagon. Pues mapinago ko kita guahan. Pati kita sa Ipan. Mm-hmm, mm-hmm. Hanggan. Mapinago tao. Pues manhanon ju tatlo para guahan. Mm-hmm, mm-hmm. Hanggan. Yeah. Pwede. Yeah. Yeah, yeah. Malago sa pabibisita. Pues fanantat na yung Chagi Flame Tree Festival, no? Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. O, besa nga niyo ko maulikpat. Ofa. Yeah. Oh, yeah. Zahu sa ipan. Yeah. Zengin guys salapi hu, guys salapi Jangan guys sa lapido, yeah. Thinking guys lapidyo sasu huhanao gui kita sa ipan. Siyempre hu hanagwi sa Ipan. Siyempre hanao gui kita? You could say Iza sa Ipan or just sa Ipan. Okay. Yeah. But you say Hanao Guatugi or you say Hanagwi and then the thing that it is. Okay. Um, yeah, malago sa lokpi pa betagi luta. Mm-hmm. Jan tini. Mm-hmm. Mm-hmm. Loti ina lululadzo. Fanan jangin gaigi ju luta. Be facho'cho. Sa bulan no manamko gwihi ni malago sa pa be kwentusi. Wow. Uh, Yeah. and the work trip and all, no? So, Right, right. anya, adun klase. Mm-hmm. Mm-hmm. Office i mamala bakasyon na. Pues guau på'go be panadik Finaisen. Guau pet hagu. Fanan Oh, guau sa hagu umadik i mapus na oh, Finaisen. hanggan, yes. Taimanu mohon i manatungo mo pat familiyo mu
u u describe how. How Uma would describe. Yeah. okay. With my After manu mo ni familiar-mu pat I manatungo mo uma describe how. the mohun there, does that mean how do I want my family and friends to describe me or just how would they? How do you think they would? How do I think they would? Okay. Finan guy hinalom who guy hinalom zu like Sensitive? um oh like no just someone who like is in their head a lot like Oh, has a lot of thoughts. uh, mihinasu. Mihinasu. Yeah. Finan mihinasu lo ti gof malati zu lo um zahu be um be like intentional deni lina'lå-hu. I like to be zahu plumenea I lina'lå-hu. Yeah. Menhalom how. Menhalom. Ah, Pinaan. Um, lo loqui zahu zahu gumuput Mm-mm. gumuput loqui. Um, zahu um or zanya sa masangani um masangani nu nuguo. Um, Tanya Brumabugui. She likes to be healthy. Oh, uh, like Janya na ubrabu. Zanya na Na. ubrabu. Na bebrabu. Hunkan. Yeah. Makat atui Finaisen. Tagilag mo na jamo no na unbrabu pues kumakilag mo na una dadahi ikinanono mo no. Jan kalan Um, matuto more gi so in titanos Zani tauhu. hmm, Lo toru atsu. pues yeah. Siyempre masangan na bravo how na Palawan no. Jan homelo or yeah, bravo. Yeah. Maulit. Yeah. Zahagu. Afa mo masangan pag wow. Makat. Masangan siyempre na adjudante jo na Mm, nalahi jan setlo no. mm, Jan natungo adjudante jo. Um, masangan siyempre na malag jo mamatinas. mm, Jan Edzi custom berkunag of tranquilo. mhm, Um, ako mas na maulig zu umekunguk. Jan gwana bay menhalum zu no sa sino who hunguk afa masasangan za sino who shenti after manu masyashint no mhm, manenisya jan yeah sino who nai dididi na sinangan no mhm, pat sa hafa ni pabehu ajuda gui mhm, pabehu ajuda gui no lumak no si pinitinya pat para u tulay ka ihinasonya no para u tunas gitsalanya or para umagov no dididi sa mhm, uh, yeah jawa pabe ekungok i sitwasyon niha masiodzi ja mhm, pabe aduda dididi jangin una sinya nai mhm, mhm. um Pareho una sin masanga ni I mangat songmu zani familiar mo. ah yeah uh,
Toridos. Pero wajo, jangan kayak gitu. Eh, Dani mana tunggu aku man ah, dani familyaku. Kan pero wajo. Gua is nice. Sempre tiba song gimana familyaku. Yeah, lo office ti. Yeah, karena sige masasangan po gua huna. Um, u na ajudan tijo na taw-taw. Yeah, sempre masongan na bonito lina'lå-hu. Sa tawag sa famagonu, sumasagad na maisa, gagizugin, gimahu giza tamuning, hihuri tasi, gagizugin giza guahan, lo todi familya ko magagigisan lago na yun. Mm. Hindi hostguan, no? Håfa, kumakilig niya hoskwan? They're envious. Oh. Menti hostguan di. Um, ni lina'lå-hu sa malulukzo, no? I'm free. Tawag sa obligasyon hu, no? Okay. So, ambi, gwa anay, obligasyon hu, gwa, pa familya ko dyan, law, sangya sa tawag sa go, tawag sa pamagon, no? Again. Ti senpreo. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Law, yeah, sige, siyempre masongan po go na. Siyempre masongan na, mamas to lalahi. Then, yeah, adwa. Wow. I need to. Just want to say. Yeah. Okay.